Assalamu alaikum жамаат. Мына бүгүнкү кол күрөштүн катышуучулары бүгүнкү ушул чакан өткөрүп жатабыз. Кол күрөш боюнча айылдарды, аймактарды, өнүктүрүү жана жаштарды спортко кызыктыруу. Ошо менен биргеликте бүгүнкү мына чакан өзүнүн кол күрөш уюштуруп жатабыз. Ошого бүгүнкү катышууларга бардыгына ийгилик каалайм. Билеги күчтүүсү жеңсин, жеңилгенде сабыр кыласыңар дегендей. Бардыгыңарга Кудай кааласа бүгүнкү мына жеңишер менен ийгилик каалайм бардыгыңарга. Отурсаңар көрүшсүн алат. Болду. Ар бир спорттун өзүнүн эрежеси бар. Ошону жакшылап көңүл бурбаңыздар. Чтобы көңүл неме күрөш атканда травма албаш үчүн, өзүңөрдү колуңарды орталбаш үчүн өзүнүн правилары бар, техникалары бар дегендей. Ошону жакшылап аз көрсөтөбүз. Көңүл берип, көрүп туруңуздар. Биринчи бул жак главный судья болот. Экинчиси боковой судья. Бирөөңөр чыгып койсоңор. Чыгып бера. Бул лайтсмен, бул карап турат бул. Жардамчысы. Мына подушкадан ограничение бар. Подушкадан кол көтөрүлбөш керек. Мындай көтөрүлүп кетсе, үзүлүп кетсе, 1 сантиметрде. Бул бир фол, бир штраф. Ушудан 2 штраф болсо, сразу жеңилесиңер. Анан кол чыканатын чип кетсе бул жака, же алдыга, же аркага, или бул жерден старт бергенден кийин мына келип туруп мына ылдыйдан чыгарса, бул дагы уже бир фол кошулат. Анан колду кой берсе, кой берип мына жактан болсо, бул дагы бир фол. Если кой берип туруп, доли секунд кандай 5 секунд ичинде кайрадан кармаса боло берет, уруксат берилет. Анан пут жакты наркы менен тепсе болот. Теп көрсөткөн. Өзүң мындай удобный кылып. Если боюңа кичинек болсо, пастап коюп беребиз. Өдүрө чыкканга. Анан күрөшкөндө эң опасный жери Абубакир көрсөтүп бергин сен. Сен өп тур. Көрсөтүп бергин опасный жерлерин. Күлчө кетип калат мында, качы. Ушунда күрөшпөгүлө. Мына мына жерден сынып кетиши мүмкүн, бурапчы, мына жак таткандачы. Эң опасный жери ушундай. Анан баш мына жак кетпесин. Ошондон колго неме келет, күч келет. Башында мында тартасыңар. Анан көп ылдыйга түшкөндө болбойт, күлчө ылдыйгачы. Күлчө менен столдон, мына күлчө ылдыйга түшүп кетпеш керек. Түшкөн болсо эскертип беребиз, тур деп. Эки жолу эскертип беребиз, турбаса фол алат. Түшүнүктүү да бардыга. Кудай кааласа баштайлы. Биринчи жеңил 5тен баштайбыз. 65 килограммдан баштайбыз. Даярданып, эмелеңер кызытып мындай травма алып жүрсүң, мындай өзүңөрдү эметип жыйып тургула. Ондо баштадык онда, балдара. Кешенбаев, Саламбек, Мамасалиев, Мурат бар. Мамасалиев, Мурат. Sen mi? Sen bir kolun. İyi Daydanus'un Dursunbayev, Zafarbek, Tölünbayev, Sırma. Go! Kol boyga çıkanat karıp koydur olmayı. Bunday Sen tübeş, sen Gis. Hadi go! Gol. Gel koy. Ondan bir yana dönmeyelim. Çıkanat koyup tamam. Başladı götürüyoruz. Başla. Koldu koyup duran adam. Başla. Geç. Gis. Ready go. Fol bir adam. Üçüncü fol. Daha bir fol var. Başla. Çıkan götürüp gidiyor. Erişlerini görsün.
Çıkanağını götür. Sol bu. Daha sol. Götür. İçi var çıkıyor. Давай. Gis. Ha, balaşlar bala edip durun. Go. Bu kim kamyon? Familiyar ne? Kasımov Nurgülek, Azamat Ulu Büyük. Oğlum adı, yani Spartan'dan ses çıkınlar. Türk kaynakları var. Çıkanak görmüş gerekiyor. Ready, go! Bol. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз Ош шаарында өтүп жаткан ошол кол күрөш боюнча турнирге келип көп болуп жаткан учурубуз. Бүгүн биз ушул жерден мыктыларды тандап, ошолорду эфирге чагылдырганга аракет кылабыз. Бирок бүгүнкү турнирди дагы сиздерге толугу менен чагылдырганга аракет кылабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Ready, go! Men ondayım. Söyle öz ondayım. Başlık gör. Gis. Ready, go! Давай. Ol, победа. Все, молодец. Tamam. Kapalı alışma. Çıkanaklar. Dikiş bir güzel bir yol. Давай, Мурат. Плечо. Dayak. Плечо. Başka bir Dayak, Мурат. Kis. Sen. Çizgi kişilik. Kis. Üste konu. Üste. Kis. Мурат, oldu. Kis. Ready, go! Hayda. Go. Kim kamyon? Just böyle gelir. Masada hiç oluyor. Dayak, Keselim. Murат. Just böyle. Ready, go! Tart kesti onu. Kuru, koru. Tart kesti. Hayda, usta. Özüne tak. Kesti vermedi. Muhtar, çal. Tak. Oğlum şuna sal. Kim kamyon? Telefon. Ready, go! Kim kamyon? Sen. Sol metre al. Üste plечо. Düz kol. Üste. Kis. Muhtar, sütü oldu. Götür bir. Plечо. Çıkanak götür. Ready, go! Go. Победа. Kim? Так, şimdi. Üste. Kis. Ready, go! Krasavчик.
Üstü. Tırış var. Üstü. Sen bir götürme çıkın. Kis. Üstü. Kis. Ready, go. Tabii. Ayağınız fazla tarafı ne? Asıl uzun tekrar. Cegin gelmiş. Kanatlı bulat. Koyun sen. Şu. Çarpma. Başla götür. Kis. Kis. Kis koy. Kis. Ready, go. Oy. Yeter. Atladım bu şu. Mama Sadıkoğlu, Zımbat. Vay ya. Yeter. Ha. Başla götür. Sen de işte. Sen de normal. Ready, go. Aşağıda kulağıma duyuyorsunuz direktör. Ready, go degende qanchalar sekunddan yuradi. Ready degende go aytadi. İbrahim Ulu, Kadırбек, Kalbayev, Ariyet. Daydan Tursun, Ravşan Ulu, İslam, Abdülkadir Ulu, İbrahim. Daydan Tursun. Üstüne çıkıyor, iniyorlar. Sen tez olsana. Sen geri git. Ne tarafta olduğunu. Çok üstü. Başta götürürüm seni. Üstü. Seni işte. Ready, go! İbrahim Ulu. Tak, Ravşan Ulu, İslam, Abdülkadir Ulu, İbrahim. Yedinci Batı Salmanlar. Kis. Üstü koyun. Kis. Kolay mı? Kis. Let's go! Komutan açık doğru özüm bayrak bana cevap. Sen de tamam. Ubidan. Nasıl? Oldu öyle. Oğlum. Bol. Halay gidiyor zaten. İşte pilço. Başlar. Pilço. Başla götür. Pis. Center verin. Center anne. Center. Center. İşte tak. Kis de onda kullan. Kis. Let's go. İslam doy. İslam doy. Ya, patates tutma patatesler ha. Doy. Ama İslam. Vay tot. Boş. Pilço üstü. Baş. Kis.
Bayradan turma, İlmirat Tulu, Baklar Üstögülü. Ozan Bek Ulu Umar. Düz. Düz. Kes. Eskerti, bir eskerti. Daha bir eskerti, bir fol. Kiss. Ready, go! Çıkın, koy, koy. Oy, yapma, karma. Eskerti, bir. Üç olur, üstte, üç olur. Artık üç olur, üstte. Koy. Dur, böyle. Судейский захват, тур, екеуінде açık. Судейский захват. Қимылдабай тұр. Кимің қимылдасаң жоқ, бір ескертті, екі жолы қимылдасаңар, бір фол аласыңар. Түсіндің бе? Қимылдаған жер фол. Түс тұр. Açık, екеуіңдің қолынан açıqлам. Açık тұр. Мен өзім жауап. Kurtun arkada. Түс тұр. Соны күшті. Қимылдап. Ким қимылдаса, бармақтар қимылдаса, фол аласыңар. Қимылдап. Ready, go! Gol. Yüzüne masaj жасап. Başladı götürüp, bir çoğu düz. Bunda şuna oldu düz. Kişine kadar düz de. Baş götür. Kiss. Alayın aç. Alayın aç. Kiss. Ready, go! Hadi yana. Başla götür. Düz. Kiss. Ready, go! Serdar Tursun. Abdülkadıroğlu İbrahim. Arkasına taraf. Fayzidaoğlu Nurgazı. Tamam, yenge. Başla götür. Ready, go! Kim? Судейский заход. Түс тұр. Ким қимылдасаң, фол аласың. Қимылдап алып. Түс ашып тұр ғой, мен өзім жауап. Қимылдап алып. Ready, go! Ol elma. Ol nasıl? Nasıl kol oldu? Stop. Nasıl kol? Uşan тоқтат, сразу тұр ғой, тоқтат. Мен көрмей қалдым, сразу тоқтат. Дәл қайға тиді? Қолына тиіп қалдым. Ашын. Şunun arasına tutuyor ya. Çok bilmesin olmayı. Hiç yok. Жақын болды. Сразу тұрып тоқтат. Судейский захват. Ач. Икон түсті. Кистер, түс тұр ғой мына. Шундай ашып қойған мына. Түс. Қимылдап ал. Не қимылдап? Öz cevap ver. Жауап. Қимылдап ал. Ескерті, екоңа тең білме. Екоң тең чарып жүрген, да, шундай болады. Tam beri 5 liraya gelsin. Түс тұр ғой.
Qimilda. Ready, go! Yetti. Oy. Chiqarasizlar. Ona qara. Gol. Ничего, ты на руку, я там. Bek, sizlar qo'ldoq tursangizlar, davay. Kis. İskerde olacağım. Tüstögüle kis. Start qilganmi? Ready, go! Tak, dayandan tursun. Aç. Buraya. Normalde ateş yok. Kis. Bir eskertim sana. Kis. Stök. Kişti. Ready, go! Кис. Что? Причем это? Что? Кис. Половина. Go! Гол. Победа. Let's go! Topçu var. Aysila Ulu, Nurgazı. Ravşan Ulu. İslam. Kis. Bekatda qo'lda turasiz, uçadingiz. Let's go! Победа. Başla götür. Let's go! Yetti. Kis. Go! Oy. Tak. Krasavç. Let's go! Açıp koy. Bayrak. Tak, Tüjol Vesler dayan Ulu. Abdülbek Ulu, Almazbek. Uzaktan aldılar. Evet.
Go! 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 Ha, bak et oğlum ana. Almanlara bakıyorsun bunlar. Kes. Olmaz. Buradan düştü. Kis düştü. Kollarına. Kis. Düştü. Olmaz. Kis düştü. Kis. Düştü. Kollar düştü. Kis. Kis. Süt eski zakvatı. Çizgiler, düz mü? Ne kadar bu? Ara bunday da kalmayı orada. Açıkla bana. Kiminde de sol alalım. Kiminde de. Kiminde de. And go! Kiss, hold it, kiss, düştü. Ready, go! Normal da tuzlar, Afrika çoğu İbrahim. Başla götür. Kiss. Kiss. Düştü öyle mi? Sen, işte. Sen, orta. Kiss. Düştü. Ready, go! Tart evine. Yetti. Go. Tart. Gözüne, ha. Yetti o. O yetti. Get, haydi ver, get. Kiss. Ready, go! Oy. Gitti. Gitti. Молодец. Давай yürüsün. Öyle yürü. Stop. Ben beni çalıp kırıştırsın be. Çıkarım Takilov, Davran, Dilmuratoğlu, Başla götür. İkinci kurtarma Allah. Karma vereyim. Kiss. Koşup dururlar. Ha, hazır tutma. Давай. Kiss kişiler. Ready, go! Hayır. Плечо. Başla götür oğlum işte. Kiss. Kol tutar. Kanat götürüyoruz. Center. Ben özüm ondayım. Sağ bir eskertiyorum. Kiss. Center. Kiss. Ready, go! Hadi. Tutarım ne yapalım? Cet kaldı.
Кисте, намаз фон. Başta yedir abi. Я сорвал. Let's go! Hadi. Başta götür. Yok kan. Kis. Yıkılma tabii. Üstü bile. Dayanat Kösün, Takilov, Gavran, Üstü. Ataporov. Kis. 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 Let's go! Baba, sor. Baba. Get. Oğlum, acı. Lütfen yapsın. Ne oldu lan? Geç orada. Lütfen. Ya başta götürüp beni özüm harmadım ya. Kis. Sizi eski zaten. Yıkılma beni açıkla. Gel. Oldu. Açık oldu. Açıp da kan oldu. Parmaklar cıldır böyle bir şey. Cıldır bir yer. Cıldır. Let's go! Sür. Şimdi ya. Ekin kalacak. Başlar götür. İyi, ayağına böyle. Götür böyle çıkana. Kis. Kis. Hamza. Kis. Kis. Şimdi eski zahvat. Kis. Düz dur lan bunu. Düz dur. Açıkla. Lan o olmuş. Kıyımlatma. Kıyımlatma bakalım. Özüm cevap kıyımlatma bakalım. Let's go. Kis. Direkt yapıyor işte falan. Sen de hemen koşana oyun. Let's go. Valet et. Başka kel kalıyor. Ha, bol. Başına Tamamdan geldim. Bulcak, оң жақтағы қара футболкашы Ақылбек ұлы Алмазбек бұл чемпион республика болған былтыр 2019 Азияға шейін барып келген, Азиядан 8-ші, 7-ші место ерішкен. Почти профессионал. Ал сол жақта қыз футболкашы бұл чисто айдыский жігіт, ұлақшы бала Мамат Қасым ұлы Сымбат. Go. Давай. Basmadan Спортшы. çeviriyor hadi. Чемпион республика. Давай. Так, бұл жақтан жаңа ойыншы Дауран Орский да? Орский. Нарқана Батор екен. Батор. Журлам дегенде. Бұл жақ біздің өзіміздің жаштар. Республика Қырғызстанның чемпионы. Kol bir yatsa var lan. Жақсылап көңіл құрып, әдет тұрғыда. Üstü başlık Üstü başlar. Kis. Кис түзең. Düzdür. Кис. Eskert olalım. Düz olalım. Бұрау әлі. Karmaşıkla. Düz durma. Düz. Kis. Бұрау. Var mı bu üstü? Вот так. Ha işte. Üstü. Kis. Süt eski zakval.
Eskерту bir fol. Kıymıldatma. Түс. Түшүнө бербейт да буга. Sen Düşürüldü, ындай болсын. Ошондо болду. Стоп. Oralar. Kim kıymıldatma fol olur? Kıymıldatma. Let's go. Батон үстүгө көтөр, үстүгө. Айда. Аткырып ашкан берсин. Үстүгө. Батон күчкө салбайт. Кичине туруп тур, батон туруп тур, кичине туруп тур. Bas Baton, he? Урматтуу эле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп болгондой турнир аягына чыкты. Азыр ушул сыйлоо азем башталат. Биздин каналдан которулбаңыздар. Сөз негизи мен спорт менен көптөн бери алектенип келем, бирок спорттун бул түрү менен мына ушул даярданганына бир аптадан аз-маз убакыт болуп калды. Анан агайыбыз ушул биздин машыктыруучубуз совет берип калды, ушул спорттун ушул түрү боюнча Ошто ушундай бир чемпионат уюштурулаптыр деп. Бир аптанын азыраак даярданып келдик. Мына бүгүн Кудай кааласа, Кудай буйруп насип этип мынакей көрдүк, жакшы экен. Ушу будан ары дагы мына улантып кетсе боло турган экен да. Азыркы жаштарга, өсүп келаткан эр жигиттерге, жаштарга бир жакшы бир спорттун түрү болот экен да. Анан неме бул спорттун түрү менен ошол жаштар көбүнчө машыкса болот экен. Өтө мындай энергетика бере турган спорт экен. Биз бүгүн ошол 3 күн гана даярданып калдык. Кудай кааласа мына 4-айлампада жеңилип калдык, бирок кийинки немелерге ушул бул жакшы мындай өбүрөөк убакыт даярданып бир жакшы аракет кылып келебиз. Эми ушул спорттун ушул түрү менен алектенгенге мындай кызыгуу жаралды да бүгүнчү. Ушу менен бир улантып, Кудай кааласа мындай бир майларда дагы болот атат. Ошо бир чын жүрөктөн мындай аракет кылып көрүш керек болот. Көрөбүз дагы. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү оюн абдан жакшы болду. Эрежелерди жакшылап көзөмөлдөдүк. Баары мындай честный болду. Чын-чынында билеги жоондор утту. Эми күч атасын тааныбайт, баарына ийгилик мындан кийинки. Жакшылап даярданып. Жакшы сакталды, эреже ойдогудай болду. Биз жакшылап көзөмөлдөп аттык баардыгын карап. Бар ойдогудай болду. Эми оор чынын айтканда, бирисин тартыш керек, бирөөсүнө ушундай болуп калат. Капа болуп калат анча-анчасы ар кандай болот. Бирок жакшы эле. Урматтуу спортчулар, бүгүнкү кол күрөштүн немеси жыйынтыгы чыкты. Сыйлоо аземини баштайлы. 65 килограммдан 2020-жылкы аймактарды өнүктүрүү жана өлкө санарипташтыруу жылына карата өткөрүлгөн кол күрөш боюнча арасында Ош областтык биринчилиги ачык сыйланат. Тешебаев Садамбек 3-чү место. Экинчи орунда Төлөнбаев Сыргак. Биринчи орунда Касым Улуу Нуртилек. Üçüncü orunda. Ошондой эле 85 килограммдан 3-чү орунду ээлеген үчүн Равшан уулу Исламбек. Экинчи орунду ээлеген Маматкасым уулу Сымбат. Ошондой эле биринчи орунду ээлеген Акылбек уулу Алмазбек.
братишка. Бул жактан атайын өзүбүздүн кол күрөштүн өзүбүздүн биздин немелерибиз бар, спонсорлорубуз бар. Кичине болсо да аз болсо да көп катарын эме көп күнү көрүп алып койгонун эметебиз. Акчалай сыйлык. Ортодон тарткан, ортодон. Ошондой эле плюс 85 салмактан 3-чү орунду ээлеген үчүн Нурматов Руслан. Ошондой эле 2-чү орунду ээлеген үчүн Жок. Татылов да, Татилев. Татылаев. Такылаев Давран. Биринчи орунду ээлеген Акылбек уулу Алмазбек. Sayma. Bağımdır seni geçin de. Ha. Куда каласа мына немеси 5 травмасыз өттү, Кудайга шүгүр. Жаштарды бунун өткөрүү максаты жаштарды жакшы жакка үндөө, спортко, кол күрөштүн өнүктүрүү ошо баласы боюнча 2017-ден баштап кол күрөш өнүгүп келе жатат. Жаштар кыйла болсо да кызыгып калышты. Бизге жардам берген областтык спорт комитети бизге жардам берип жатат. Андан сырткары бизге дагы акчалай финансовый жактан жол кирүү эмеге өзүнүн спонсорлорубуз бар. Ата курулуш деген курулуш дом. Ошол дагы бизге көп жардам берди. Андан сырткары дагы бизнесмен биздин кыран жигиттерибиз дагы жардам берип келе жатат. Бүгүнкү дагы грамоталарды спорттук комитет жардам берди. Анан акчалай сыйлыктарды дагы биздин спортко жардам берген спонсор болгон биздин дагы жигиттер жардам беришти. Ошондо ар дайым ушундай бизге дагы өнүгүшүнө ар дайым ошуна салым кошуп келип жатабыз. Ар дайым кол күрөш кызыккандар болсо келгиле. Областтык китепкананын подвалына залыбыз ушул жерде. Келип ушул жерде катышып үйрөнсөңүздөр болот. Баарыңыздарды чакырабыз. Жакшы эмек спортко. Мен бул спорттун түрүнө катышканыма биринчи жолу 2019 жылы 23 февралда мына Ошто турнир болуп өткөн. Ошол жерде биринчи орунду алып, Кыргызстан республикалык турнирге жолдомо алган. Ал жерден да жакшы орундарды ээлеп, андан азиялык турнирге жолдомо алдым. Ал жерден оң колуман биринчи орунду, сол колуман экинчи орунду алып, дүйнөлүк чемпионатка барып келдим. Европага, Румыния өлкөсүнүн Константа деген жерине барып келдим. Ал жерде оң колуман дагы, сол колуман дагы катышып 4-чү орунду алып келдим. Рахмат, бүгүнкү турнир өтө сонун өттү. Мен ушул деңгээлге жеткирген инсандарга ыраазычылык билдирем. Анын ичинде эң чоң ыраазычылык билдирген мен тренерим, менин агайым Бобулов Абдыкапарга чоң ыраазычылык билдире элем. Учурдан пайдаланып, ал агай ушундай мени даярдап ушул деңгээлге жеткирди деп айта алам. Өзү билбеген көп нерселерди мага үйрөттү. Анан дагы ушул турнирге спонсор болгон инсандарга да ыраазычылык билдире элем. Мен 2 жылдан бери машыгып келем. Бүгүнкү өз областка отбор болду, бүгүнкү Ош областында. Ошо андан март этектеп област Кыргызстан чемпионаты, анан Кыргызстан чемпионатты утсаң Азияга өтөсүң. Бүгүн Оштон бирди алып, Ош областынан республика отбор, республиканы утсаң Ош, Азияга чыгасың, Азиядан утуп анан мирге чыгасың. Ошо максатым мирден бирди алыш. Бүгүнкү турнир аябай жакшы өттү. Калган балдар көп экен. Мен биринчи жолу катышчым чындыгында. Мурда военныйда иштеп жүргөндө жаштар арасында кир көтөрүп жүрчүмүн. Биринчи местаны 5 жыл бербедим.
Анан кол күрөштөн биринчи жолу катышып күчүмдү сынап көрдүм. 3-месттен алып атам бүгүн. Ошо Ош шаарында дайыма ушундай турнирлерди өткөрүп турса, аябай жакшы болмок. Негизинен Ош шаарында алайда күчтүү балдар көп. Кыргыздын күчтүү балдары ушул кол күрөштөн күчүн сынап, Азияда, Европага чейин чыкса болот да, мүмкүнчүлүк бар. Эмне тоскоол болот? Ошого уюштуруу иштери көп болуш керек. Кыргыздын күчтүү балдары ар жерде эле чет мамлекеттерде иштеп өз тиричилиги менен жүрөт чындыгында. Мен буга чейин бодибилдинг спорту менен машыгып келгем, бирок арм рестлинг менен бүгүн биринчи жолу катыштым, бирок буга чейин кызыгып келгем. Бул өзү спорт өзү жакшы экен. Билеги күчтүү жеңип чыкты. Мен 3-чү орунду алдым. Кийинкисинде дагы башка соревнованияларга катышканга аракет кылам. Айырмасы кандай экен Экөөнүн айырмасы бодибилдинг жөн эле мындай мышца толтурат, а бул хитросттар ham болот экен да арм рестлингчи. Арм рестлинг көбүнчө мына бицепс менен жана билек иштейт экен да. Ошо экөөнүн айырмасы. Эми бодибилдинг болуп алам машыгып, анан арм рестлингтерге соревнованияларга катышып турам.